Diaspora Invest, mjesto gdje ideje postaju investicije, a prilike partnerstva. Govorimo o ljudima koji su se vratili u domovinu, pokrenuli biznis, te su uz našu podršku unaprijedili proizvodnju i otvorili pristup novim tržištima. Moja želja da se vratim u rodni kraj je bila velika, tako da sam odlučio sa mojim kolegama ili partnerima u Norveškoj, dogovorili smo se da otvorimo ovdje fabriku ili prvo inženjerski ured, pa onda i radionicu. Tako je inženjer Ivo Klarić 2014. godine krenuo sa proizvodnjom mašina za čišćenje naftnih mrlja i otpada i plasirao proizvode iz Bosne i Hercegovine na norveško tržište. Danas njihova mašina za čišćenje vode Arena Pure može riješiti problem zagađenja vode naftom i drugim mazivima sa bušotina i brodova. Ovako postrojenje ne postoji da se može instalirati na brodove. Međutim, za izvoz ovih mašina na tržište Europske unije bilo im je potrebno kompletiranje certifikacijskog procesa, za što im je Diaspora Invest pružio tehničku podršku. Primarna certifikacija nam je u biti da zadovoljimo europske direktive koje se tiču brodova. Danas se konstantno šire i na druga, međunarodna tržišta. Da bi to postigli, planiraju investirati više od 600.000 američkih dolara u objekte i opremu. Naše tržište je globalno tržište od Brazila, Afrike, recimo Nigerije ili Kanade, ali primarno mi trenutno izvozimo preko naše sestrinske kompanije u Norveškoj koja dalje distribuira naše mašine u te krajeve gdje je potrebno. Ali Ivo nije jedini korisnik naše tehničke podrške. Po povratku iz Holandije 2012. godine Muris i Ajša Obarčanin pokrenuli su u Vogošći preduzeće MDG, koje se bavi mašinskom proizvodnjom za autoindustriju, vozove i drugim vrstama tipske proizvodnje, te upošljavaju oko 60 radnika. Imali smo jako dobru podršku lokalne zajednice ovdje u Vogošći, tako da neki veliki prepreka nismo imali. U skladu sa potrebama tržišta, MDG je investirao u CNC mašine i novi softver napravljen domaćim snagama, ERP sistem koji pomaže osiguranju boljeg praćenja kvalitete i povećanja učinkovitosti radnih procesa u pogonu. Radnicima je samo još bio potreban trening za njegovo optimalno korištenje. Zato je tim projekta Diaspora Invest odlučio upravo im to i omogućiti. A ovo će nam pomoći da zaokružimo taj proces proizvodnje gdje ćemo puno bolje i kvalitetnije moći pratiti šta radimo, kako radimo, rezultate, analize i tako dalje. Sa više od 2 miliona Bosanaca i Hercegovaca širom svijeta i novčanom podrškom koja sudjeluje sa 13% u bruto društvenom proizvodu, naša dijaspora je jedan od ključnih pokretača razvoja i investicija. Moj savjet, kao i što svaki drugi, pogledajte imali adekvatne radne snage u tom području. Ako ima, znači vrlo je lako donijeti onda odluku. Ovdje su stvarno radnici zahvalni, rade, kvaliteta je dobra, ljudi su odgovorni. Mislim, sve pozitivno. To je prepoznala Američka agencija za međunarodni razvoj i pokrenula projekat podrške investiranju dijaspore u Bosni i Hercegovini, koji se realizira u narednih 5 godina. Diaspora Invest pruža podršku investitorima putem tehničke podrške kompanijama, grantova za razvoj inovativnih ideja i razvoj preduzeća, Diaspora Biznis centra i web platforme diasporainvest.ba za povezivanje sa dijasporom. Ja bih samo mogu reći da se treba usuditi i napraviti korak s druge strane kad se odvaga ta prednost koju smo ovdje mogli iskoristiti što se tiče radne snage, nekih drugih mogućnosti, jeftinijih nekih drugih resursa, energetskih, toga svega u proizvodnji samoj, vrijedi pokušati. Doma sam, tu sam, među svojim sam, kolege smatram velikim prijateljima. Evo, kažem, napravili smo jedan super mladi tim i super sam zadovoljan, moram reći. Uvjereni smo da je ovo tek početak i važno ohrabrenje BiH dijaspori. Jer zašto domovina ne bi bila vaša naredna poslovna destinacija?